wazalendo watukufu wa Komoro, maisilamu ombabahanu mjokanga mjihundrao, rahma na amani hojuya hanyu ndobe hazintu sasa salamu za hatu rambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjori samihi eka kamtushiandru haukana hunungi wa mvua emunge ikawajibu holiho mi mwanamkomori miuzone sandro kana mira nyamkomori mwanamkomori yo wajibu njembaba anu hamada vanu he adabu yangu nezentosa za hanyu ili jeri rongozana. Evangedo omba Mungu ili mpartage video inu haku hena mwanamkomoro vanwali yo yaishie ze fikra za he mwanashewanyu rahiya hamandani. Handani dokaya ngaribe hao muhono atanga ngaribe hawe maskitifu ikao ndo ya hundra wananyasi wa helesi wala maore wa Komori hamandasi. Mwenyezi Mungu ajenlie ikeo walawa, Mwenyezi Mungu ya warehemu, Mwenyezi Mungu ajenlie wabaki ike ngwaunamo wakoza, Mwenyezi Mungu ajenlie ike wahundane nono wa hao imau aminukayo wajibu ikarja mbaba nuhamada vanu haukasi wa Komori sonsi pia sha imahu ya maarifa kati sawa haukaya ngabo walona maarifa ya daraja ya juu, ngabo walona maarifa ya daraja ya hari, ngabo walona maarifa ya daraja ya ntini shanga wikao ngwa hao vanu erongowa imahu kwa tina hata maarifa. Yabunge handani dotokana ngamshukuriyo wa Komori hoji mlifu hao ombabahanu walio wa Komori walobonze wa Komori walohundani hezen kulio neze jitihadi hemi saada mbali na mbali kao waipanga wasaidie wananyasi wa Komori waloharumwalesiwa la maore la Komori. Ikawajibu mruamadami njeni washeleze marahaba zonti pia he jitihadi kao deze asosiasyo wafanya hoa Komori o jimlifu mbabahanu walio izwekao do wafanya aukaya imana na jabanu duhone saukaya vanuri kubaliana ya ukana avaya ukasi wanadamu sha ramba sima islamu avaya hamba sima islamu sha ramba siwa Komori avaya hamba siwa Komori sha ramba si wadamu nzima wadini nzima. Ewange ikawajibu nje shukurie wananyasi walobonze nano wananyasi walohundani hele kafadziro ikao do la rijilia haswa ntipia ukanangar aminio di la kafa la rijilia inde mano kaneka wajibu nje mano nimboshele ni marhaba heza jitihadi mwazifanya heza jitihadi mzifanyao imahu yuwajibu osoni mwangu walio mirahia njebanu ni wanese ukaya sijuhanza ukaya banule kafalinu li rijili ya sonti pia imma hulinuti kafala kipolitiki engenga mparo o wanama mazuki watu waze watu rirensi wanandrongo watiti haini jombi waya saidie haukaya vanwa hainu unsi wakati wa mtezo haukale reulo harumwe mbaezi reulo kinyume ne mbaezi ngam aminukana yo wajibu
hele kafalinu yejo hunra ritili ya maji wala mru wa he embaezi shaba wa mru lo kinyume nembaezi ubalamba sukari aminukana ngebidio ritsanganyihe ribe ritijari ramenes alhamanda linu haruma politiki rijihunru wa msaada hauneze fikre kaura mbaga risaidia wananyasi maisilamu wa Komori rijihunru haruma mbalbala wa siasa inu sijumtafadhali ni mazuki wangu wazee wangu rihao banuri rongo wao haruma suala hamanda linu litinjie mva wa siasa yenulona mbahindu nasaidie yenulona fikira na yambe baudo wana nyasima isilamu wa Komori ikangwa enshiwa rumalesi wala Komori la maore inde mano kanika wajibu nje banu waliho mira ya Komori njeni wanesokana na mtafadhali ni wandikao raba mwamba anga mwanao na mbaye zimbi harma kafa zero hamada linu lajiri siasa na rire mbali bamruka na moha kamnono gemru hafanya siasa evangenga aminukana yejobalia msaada wa hemba ezinu nejobala msaada ulo kinyume nemba ezinu sheka ulo harme organisation ndemzima narende rasaidie wananyasi maislamu wa Komori hamadasi ritawa ritijeri risababishiwa ritilo harma suala la siasa ili riransi wananyasi kaundo mbaba anu walio watambi hao wangende mano kana tsikabulisha njeba njeni wanesa ukana haina mrulo opposition na tawa suala la siasa ikangu saidio ya saidie ikakatu ndo msaada yake hamandasi yaonese ukana ngebidoa na nyasi wasaidiwa shari rensi suala la ukana emruoi nge harmwe mbaezi emruoi nge kinyume mbaezi babo wananyasi ngwajo hangamia na singaranzao ridiriki o wananyasi yawanga aminukana mru hamadami yowajibu hamakalma hamadan o njebanu njeni wonese ukana rihundana na kafadziro siwa Komori sonsi pia haukare mumwali remzua ni re mngazija re maore kia ngari aminuyo kama ore liladelesi wala Komori la hatu ngari aminuyo kana rikoza sonsi pia ewange ekasi jaza msaada vatike wanru wajo umenya vatike wanru wajo hamba ukana wanru wanu wanzo wapare msaada hamfaide za nafsi ya za hao wahunde patro na mkeradhi wanru hamanda anyi mtsimenye zenjema za huwa nanyasi kaundu walona za nchida wanzo wasaidie wananyasi waloma hore ngekwezi sijo mtafadhali ni wanru kaundo mlone misaada ya hanyu mwibe hao harumalesi wala maore mke wanru waandilifu haukaya ngari aminio kana maore ihatuari kaundo ya jiri ngabo wanazijana wanru wenji wambana mtawele kafalinu sha imahu wamba kwa tutawa ukawaelewa ukana mahala wajuenda wende watrilwa yabo yu hatuari ukai jokiri wake na fikira za ukana wanzo wa sisi wa Komori harumo mro wa jahannama wawano kana kairi wabakisha harumo za nyumba za toli hizo hena inizdo kufanyishia yuende kuduro ya Mwenyezi Mungu wenji wafu wangende mano kana rangu jana ngwajelaze juma ngargombele lao wananyasi fatiha riwambele wake wanjie harumwembe wakana aminukana wafu mazahidi ya ukana wemruambi wa ukana utawe ujehunu wamba nsuta wanja iho ba ihongi wa mro haukawa na nyasi waka maore mana wani wambi wa watawe waji harumwa nyumba ikaunga zidu wa hifadhi wakahele wakana ngwendo wa zingaro wa urudi wa rejezu wa Komori wakale ukana kairambe sawa fanye eni hena amri ya Mwenyezi Mungu jofanyisha abana shawa bakshebana ukana waelewa eshaka wasababisha warenge vedeti ranzi ngazija rangu nzuani rangu mwali wa wasuli maore demesha madziro magwalilifu no wandu ikaundu wa renge nsinu waende sawa yabo ngari amino kana wananyasi wanu heni afariki hafu shahidi ebo ngedo karido waombelea zedua sikahanza ni muziseni wa Komori
mlovanu mrongo wao mwambao kana idaula kejasaidia idaula ketusaidia wana wa Komori walo harumwalesi wala maore imahu ngam aminukana hamanga mjitrompeo ni wanrumhe yao banu mwambao idaula rangu juzi waonesa ukananga msiba mziro warire masi wa Komori imahu nariunde wakati rirengetanga wanutsi wanadamu ikawo waustehi yanutsi mastanja bokanti wanadamu ikawo waustehi haukana ikasi nwanzani mnikene mbatare hintiti mimi ni juao wakati yahe corona wanruwa zilo watike bazima wanruwa tike wa misirini basile jeshi la Komori do wanruwa somema ulida handani yabo kwa jastehi ya mipaka yahe daula kwa jastehi mipaka yahe sharia ya mwanu ebanu lelo hakika Mwenyezi Mungu ni wandu muheyao banu mambao kaya ye daula ya Komori ketsu saidia ejo saidia namnaje ebanu nyinyi mkamtsuelewa ukaya haruma oambushu daula ya Komori itanga itia katiba itia mhono ya ukawa Komori ngebidiwa wapulwaza nyumba maore wabahiziwa warejezwa Komori yawe madhalimu warengensi ya tinudu watia mkataba ya mwandu ebanu mdiwa za Komori ya ukana ye visa baladwiri izilwa no izia de ya rengensi hatulelu haukaka jakahanza mwana mkomori yende harumalesi wala Komori la hahe hazia visa baladwiri yemdiwa za Komori ya ukana mwanadamu ya rengensi ya hatuinu hafanya mkataba ya heno wazungu ya ukahena mwana mkomori ujoba la vedeti wanzo ya wasulima warenge bidwe pasulwa nge abo hakika Mwenyezi Mungu mweha tsukana wanadamu hamada wanu wajoka ujirika faru mwana mkomori ya doma ore ikiwa wanadamu wanu mweha tsukana wajuhe walani hawajuhe wabehe mkono atanga no yabora ngubo tasi wadu angamiza wana wa Komori nsuvu mbuwe maisha mshinzi ya he mwana mkomori ya joha ya trawa yote di liyo amanzo ni mwami ya nukana visa baladwiri azalide itowa wana wa Komori wakahenda maore azalide yafanya mkataba za vedeti zido pasulwa kia lelo ba Komori lelo ni wanru urjoka vanu wanru walo hamba kinyume naezi na rirensi system baba nukartaru masuala la kipolitiki wandu wananyasi wangamia wandu wananyasi wakwaza haina ulo harumwe mbaye zinu haina ulo kinyume nembaye zinu haina mundu ya tahemne jibe wahe risane risaidie wananyasi wa Komori walo harumalesti wala maore watabi hao akaya ngabo ndongo matsu elewa mono amaye mwanama mtsumvumbua yatijondana na tamu atujamba baba nungu dodunga ze direct za hangu mtsumvumbua sha watukufu na wengu jijuono sha watukufu tikanzani mwasulisheni ba ebanu hakika ya Mwenyezi Mungu mwehansukana wandu warengensi ya hatu wanudu wandu wajoka usaidia wa Komori wa hundana na kafaru mwalesi wala maore rikaru ma corona na mrambie wandu wanu wa msaada warisahilisha simarania warisaidia ani wodo kweli wandu wanu waridungu waripua mapesa warihama hata mwana mkomori hata hakana ali hakaru wetiso kajaka usubuturo hoda honi hasibabu yatijorengwa rali zimizitano ikauri karma mwezi wa tsumu kwa mru yakausubuti alalikiwa ni mwanzani wae endea mfunguze wanrunda wanu rijaruma wakati yakafa zero ya heka neti mruna nabie mwana mkomori ya undana nele kafa zero harumweka neti ya shinda ya sahilishiwa imahu wanru wa tajiriha wajirende hinru asibabu dele kafa la hekaneti ebonge gamu mtafadhalini
nyo mfanyao ze video zinu mwonesao ke daula ke jashindo sedia haukawa nsi wandu wasedia wandu wasedilwa haukawa Komori nga mwanzo mnijibu hawi njia hapa tumwambia nukana na mpartage video yinu besha ze mediazo nsi pia zo partage sham aminukana na mpartage hena mwana Mkomori ya elewe izo mimi nizambao ngani muziswani suala ba Komori nyondo mnidunga oya nga mdoshinda mnambiye sheirewe shakomori nga mdoshinda mnambiye emongoli ulokomori nga mdoshinda mnambiye emalaba walokomori aukaya harumansi waha misaada yoja harumansi yosediwe zirewe yosediwa emalaba yosediwa ema mongoli yosediwa ema masikini siki yode heli harumansi kofanye programu ya msaada mruna nambie hunu Komori yema masikini ya mwando ya Komori yaode mawakala ema masikini ya bili waondo ema waziri ema masikini ya raru waode dema ministry ema maskini wane waode directory na mnambiye ekartamba ndraboya mnambiye ele gonzi ekali ja Komori laho msaada le gonzi liladi ligo jao msaada wa Komori likobeshwe zirewe ezirewe zikosinga na le gonzi lomba sidema ministry sidema directory sidema waziri sidema wakala dawo omsaada ukove harumen trade ubeshewe mamongoli mruna nabiye mongoli ya paroshinde inde aringen trade ema mongoli sidema waziri sidema wakala sidema ministry sidema directory waudo mamongoli mruna nabiye omsaada ukoherewa ema masikini siki mruya nambiye ema masikini siki ukohenda bahanu hede harenge juna la nsohole hau juna la ngano hau juna la sukari ema masikini siki walo Komori waode mawakala waode directory waode ministry waode mawaziri waode dema officier bal hatema officier yabo nsu aminukana hakika Mwenyezi Mungu banunga mjino sonjizi ya ukana kweli ngamwamba ukana wandu warengensi hatu kwa tusaidiane si wala maure wandu wazwe ya usaidilwa yabo na mkeradhi si wa Komori aminuka wala wananyasi wa Komori rilone mbabi za societe za hanyu risaidio wananyasi rikubaluka walado wananyasi wako zao na ube harisala bahanu harumwe misaada ikaundo ibe wao idunzi wani wananyasi ukana ngari amini ukana vanu owade unungu mziro ijo kirinyi wananyasi mlo Faransa mbali msaada wahendaru mwalesi wala maore shama demwa tiluaru maringa ukana na mrini kesisiri waniko walona makaratasi warenso watona makaratasi no watona makaratasi wangamia walona makaratasi wangamia msifanye namna hilo inde risala nimwambia ni wakati tikaho pirizo tiwa unaijanga shinji shikofanyishiha inusa wanopirizo na kaya ebonge wananyasi mlo Ulaya mahabili msaada ekamwende maore na msane nyinyi wanyi hawanyi mtsinike magoma na watijoni kwa walona makaratasi o watona makaratasi wangamia baya mkamja fanya ndongo za kiubinadamu na mpare harumwe mabavu ne miji imma unamsubuti tena mrongowe ya ukanaye utina karatasi maore ngari jojo humnika umsaada unu haukande ridhumania rijeri nikena mwana Mkomori ulo maore ya tabiha
msijema ndem niko walona makaratasi mranso watona makaratasi baya abo Mwenyezi Mungu ngujorere ya baya lijoka ziro ngekwezi watukufu yo wajibu waliwo mimwana mkomori njebanu nje njitamke he fikira yangu ngamjio suala ikao kalitsunshangaza imma huyo wajibu njebanu nje liwonese mbabi aukaya votasitishia diskuru ya procureur de la République Mohamed Ismail Abdou Ismail Samahani Abdou Ismail yaone saukana o c'est-à-dire dola ya kanza ende gouverneur wa Shimali ya fariki harumaye biro ezanta bishambabi indini mtunji harumamva wa dossier monsieur procureur shangam aminukana ezansikiti shambabi ndo kanambe se ensumaka henda mwende masome mtwenda msomo jimbo langarendele yao ni anketi haukaya wako mwini mjwele wanamnaje izo procureur ya hamba butras hamba emaiti isaibe kwa hoda honi ngwendele yao wafanya anketi yabo anketi ngejoka ufanyishihana mnaje bakomori wako anketi normalement harumu anketi emaiti okedziwa ani namnichibu nyondo wa starabu harumu anketi emaiti okedziwa wofanywa ndushamba autopsy ifanya mfumo wa kamili jumanketi wo wakati ula wandu wajuweze kweli shamaiti ya parsiwa biro ya hafa ya abaliwa ya bewaenda ya dziwa ya wakika Mwenyezi Mungu na mrambie bakomori namna procureur ya he abantu yamba ukana ngwendele yao zembio za he anketi nda hivi bo procureur ebanu hudi waza bo procureur ukanga we yabo jaza hafariki hobiro hahe kabati mwambanga mfanyao anketi hata haba komrujue anketi ya jaza na mkeradhi baba rusitiwa na anyi mundu bahati mkansi seba msomo sha wallahi kanu hambio kana wallahi no wengu ni wandu mdoma hakama hii wallahi kamjarikaza mkaba wa mahakume wallahi no wengu mimi nzambao banu ngamina mahamengo mine na mine 44 yabonsu aminukana Abdou Ismaila namna rilinga nao unikaza maha wallahi nsu amini unikaza msomo chakuja nikaza maha yabo kamjabanu ngamwambao wako mori ani yuaki yao ya wone saukana inna lillahi wa inna ilahi rajiun mru fulani haparsiwa bano biro hafariki ngarombo Mwenyezi Mungu yani ritsaneri juwe esa sababisha indi shaka mnojenda mwazi hemndu ndobira mwamba ukanaringa mwende lao na anketi joka kanda kwa kabtsina kamera haruma za biro zanyu kabatsi kamera haruma mahakama kabatsi kamera haruma hena idara zote pia kabatsi kamera ijeke mndu kutoka mndoko na mwende mwangalie vale moto mkazi ole mana ya emana rajua dabwa kaba kamera haka kamera na mnabi ezidara za serikali zilokomori bado kamera kabati mapesa ya eze empo ya hiba kabati kamera mapesa ya finance ya hiba kabati kamera mapesa ya banki ya hiba kabati kamera kamtsina hata kamera yabo lelo procureur hakika Mwenyezi Mungu ngamwendo mwarenge maiti mwende mwadzihe ujeba nudwambo kananga mwenda wa market ino anketi ya hindini hakika Mwenyezi Mungu procureur yuajibu wandu amada siba nurjebanu rirongowe rambe habo kari aminuka ndensi hatu hasuala la mwiso bale longe bidoni kemle hakamika do kamle hasuala la mwiso ngamu mrongozoni ni mashababi wadzangu wazai wangu harumwe mabavu harumwe miji
hakika Mwenyezi Mungu bomzaze mzamwana ukauza mwana umsomese likoli hata umbahize ende asome umezi. Ebanu wewe bo shababi waelewa ukana ohanywa huzwela nduhuze hupashia wende Maroko, hupashia wende tijinda hubi wende gusomo hurejei haka Mwenyezi Mungu ngojo tinzio owa uzatoma uje ukemezi. Ebanu nyinyi hakika Mwenyezi Mungu bakomora nyima shababi raka humlinda ninetwa maya ho wanatu mau eba mwenda masoma mwareje matimize misomo yanyu mwareje komora. Ebanu kweli rika humlinda ni mje mke haruma umezi wahe mwana wazali haka Mwenyezi Mungu. Ebanu nyimwe hansukana inutiezi ya itumbi wala inutiezi ya kifaume inuyezi yani inu hena mwana mkomori nge wajibu ya yendese hauka mwende msomo mje mmaniliensi ya hanyu mjusensi ya hanyu lo mtu mwende msomo mje mrendwa wamezi hindi ni bakomori. Juzi ridungu embara isi ijairini kajimbo na emergence mkomori kajele wefasiria emergence rengele jimbo ranisoheza karjona maji, karjona mwenje, karjona nzia, karjona lopitali, karjona likoli. Kweli rijari dungu rijari baki emarainya mashababi wahemi jihatu kartu yelewa kartu onokana inside namna hiyo rijari tilo haruma jeune emploi imageni watawa wenzao maore sibureni za wahundra lelo imageni watawa wende wafia haruma zebari za Mozambiki hauta msafara wende Faransa imageni wafungwa wao pirizo imageni watolo hazini ani yode jeune emploi ikao ndo ya habiliwa hakika Mwenyezi Mungu mashababi mwenda mwasoma mwatimize misomo ya hanyu lelo hakika ya Mwenyezi Mungu mjamnikiwa haruma suala la renouveau renouveau hakika Mwenyezi Mungu ebanu mashababi mwenda likoli mwenda mwasoma kwa wotindami na njia liko limengwa juu na rudina roha liko limengwa juu hakika Mwenyezi Mungu ngamjova nunje ni mweshelezi zeni ni wanduika mroho mijini hanyu mtimizi misomo mrejei haruma zensi za mwanze mwende msomo mtuenda msomo umezi mashababi wa Komori mtuenda msomo umezi hakika Mwenyezi Mungu apanu zinuka bidori we mwambiani zinuka bidori we mwambiani ukandensi hatu ewa ngenga rambao haukaza kifuba haukaza kifuba ngani mwambioni nyimbabi za marainya mwarwa michele jana mwarwa michele juzi mwarwa michele lelo mno haruma mbabi za hazi za mashirika ya daula ya Komori ya hatusonsi pia wa usiku mjo utolo hazini mpara mbabi za majurnalisti sishajau banga kwa majurnalisti armenti hatu mpara mbabi za majurnalisti za marwa michele mafarisi waja wa mkazi zani mikro ya ukana mtolo hazini basi wado sikuri jo jabanu rimabienu kana nyiwana haram na mtishajau wallahi hata wallahi bila rasuli ngamlabo na shela bosha Mwenyezi Mungu embami za mashirika ya daula vanungu atsingo ulinda ze voti za madepite zinuzibire mje mwishie shaijundushi joka utolo haya shaijundushi joka utolo Komori Telecom nane shaijundushi joka utolo Hydrocarbures
basingani mabiyoni nyimbabiza wandundo haru mwembabiza hazi za hanyo mwembabiza mashirika hii usiku mdoja mparemba biza majurnalisti wa meizi ya ukana mtolo hazini kamjaliwa wallahi ngani mwambia kana nyiwa na kharabu haukaba ndo wakati ya bidi mdai mwabe no waritsouliwa ratsurengwa decision rumwe mashirika bahikaritsu voti fatihundo karitsu mvoti ikanga ritolwa bahana ritolwa shaka mnobakisha bwamezi wa shonga mrenge mwana wazali wala mumbehe depite maudu mje mtolwa yabo ndoridi mwerenga medi yabo mambo kananga mkozao rizingarana nanyi wallahi billahi rasul rizingarana nanyi nyimbabiza wanu mware ngombabiza hazini usiku mdoja banu mfanya video mpara mbabiza majurnalisti wa mezi marwa micheli bainga mjohelewa basinga mjohelewa hono gamjohelewa siku nyinyi mjoja banu mjamu mdengeze media zenu mjamu amba ukanaringa mfanyao grevu bari mtolo wa mba hazini kaundo mwakaya mtolo haru mwemba ugardie mwakaya bahingari mwambia unukana wodo sukuri jozi ngarana nanyi ranyi rembabi za majurnalisti marwa michele wa joja yao na singari aminio kana omna koti ule koti hule wakati koti hule haukana wanu ngwanzo mvotemba biza madepite hizo emba biza mikata dipe hizo wallahi gamjone namna mjotolo hazini ebonge kwezi watukufu wa Komori ngamtsa usamaha batirenge wakati mwingi sha ngam aminukana ze fikira za hangu zoti hama dizahe baumbu ya ho wenji akam aminuke mwana mkomori yehelewa izwi kaundo zani hansi bano ni zambao ebonge hatanda yabo ngambosho maraba menji habari za Komori chaîne libre de Comores ASMC Mbeni Komori Dunia News nane ze siti mbali na mbali zikorenga za video za hangu sambaza nanu wa Komori kaudu wa Kondunga wa korenga za video za hangu ili wazitambaze na mwanamko Komori ya ilewe ze fikira mshinzi kao donlonizo ngambosho maraba menji wa mji wa memba jwa mtsami huli mnyezi mwanjele komba banu walio ngwa wanono rao reze fami za hao ngambosho maraba menji wa mji wa Nsuji ni ngomeka mji wa hangu halisi mnyezi mwanjele komba banu walio ngwa wanono ebonge ngambosho ni maraba menji mnyezi mwanjele komba banu mlio ngani wanono aranyire ze fami za hani mnyezi mwanjele mke wa manga wa hendano huja ukanagara aminokana engetsi ndanyi rijokari reme mbabonsi ebonge ikawajibu njebanu ngamtsa usamaha rane jaka za mpango uno ngamtsa usamaha ina makali mekao ya jamadziro siyamba banu shanga mjokana njayamba hauwenza shati yamba hausiu ekati rongo wandu yode kuduro ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ebonge ngamjo mlaha ni banu banga mona ule jotwe namne kaundo la ndema kerini mlaha ni banu hezinto sasa salamu zahangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti haririza hau ikijazino zija ngarjovanu urjeri zitamke ukanasi wana wakomori ewangi hata yabo marhaba menji ngarjona na wakati wa satsena ikamgwa benze shukran lillah walhamdulillah marhaba